kusho ukuthi ngandlela ke sebengiqalisa ngamaphilisi ke bangihlalisa bona lokhuzana insuku eziwu12 days bengihlalisa esibhedlela bezongifundisa ukuthi adliwa kanjani ngaphambi kokuthi uhle babengiqalisa benginikeza idoko ngaphandle kokuthi ugwinya amaphilisi bese bengilandelisela ngokudla ufuna ukuthi uhle manje kuyakudinga ukudla okuningi ukuthi udla amaphilisi mawusuwadlile ufuna udla ukudla okuningi lapho ngaqala khona ukubona ubungcono ukuthi sengiyabheka ngingakasuka esibhedlela ngoba angibuyelanga ekhaya ngesikhathi ngithatha amaphilisi ngifike khona kudokotela sebonile udokotela ukuthi nginesifo esikanje akangivumelanga ukuthi ngijike ngibuyele ekhaya ngaso leso sikhathi wangihlalisa ngahlala ke lo 12 days bengifundisa amaphilisi sihlale nami ngihlale ehodini yami yodwa yabantu abanalo isifo enginaso ke sahlala kusho ukuthi ke akujwayeleki phela ukuhlala esibhedlela kodwa ngagcina sengijwayele senginabantu nami sengikwazi ukuxoxa nabo abanela ukubona lokho bengichecka ke ngabona nami ukuthi ngendlela abanginikeza amaphilisi ukuthi ngiwahlanganisa isikhathi ngesikhathi esithile ngifaka ukudla nganela ukubona ukuthi lokho kuyenzeka kuyalunga ubungcono bami ngase ngiqala ukubona ukuthi emzimbeni sengiyabuya ngiba umuntu sebengiyala ukuthi ke ngingaphuzi utshwala futhi ngingabhemi bengibuza ukuthi angibhemi ngoba mawubhema futhi yiyo umthelela lo okulimaza isifuba ngaphakathi esifubeni kuba nezilonda yonke lento amaphaphu ayalimala ngoba yona into ekwazi ukuthi amaphaphu iwona into ekuphampayo ukwazi ukuphefumula yonke impilo yakho nanegazi ukuhambisa igazi emzimbeni bengiyala ngalezo zinto nokuthi ke ukuhamba futhi mawuthi uyagijima awukhona ukugijima wani isikhathi ukugijima uyakhwehlela uhlala phansi inhliziyo isishona phansi kancane yabona ke ubonta ngiyahamba emhlabeni kodwa ngathi mase ngiqala ngisebenzisa wona amaphilisi kwangisiza kakhulu usukukhathala basopho khona lapho usukushisa basopho khona lapho kukhona into ekulandelayo